but as to say me we any power time and I say me we see the name cassette time and we any pen drive and we any social media me share them way ni sir me honestly obi oni me be enemy enyum to anye me business okay I am a ministry okay anti we need so for Christ now adwen okay me quantify me to enyum na desika say me nyane sa and pe was mo ka me sure so John ku bia Ghana e fa onyum to adwuma ho ekuo say say bia anyum to foku what the free city music Ghana yes as long as I'm a musician me a music member okay automatic royalties kakra ba oh Charlie and can royalties as baby anya me the radio can royalties na ye bibi oh na so at least we are entitled to that me entitled to that me nya sure say ho na ma adwene ana tie me misramo ya na bebre maka kire me say royalties Opemsuo adentia champion baby anya me yeah but enso ni ntia na any me responsibility said that me sui and a royalties we na me hwe ni ma sanka nka mebre aka mebre me meye ko school say see ya no da so aye kan me ma me ensa na go university wow oh yes ebi OSHS ebi I mean nanka royalties ya fi mu nyina ebi abe 3,000 meanwhile nko den so ne bi abom ka be 100,000 wow nti we say me hwe royalties no there be mbacho me de me nya hokra na me hwe me free titi nyina no ye wonya me ye me dance ni nye ho na me hwe eye obi adwuma na ni abre ho ne ni obi sika na ni abre ho ne ba me de mani mre ho sa nti na me nka I am a na toda na se what is bi anyumtufo ni bi na mo nsem na radio so yes we anyway wawade awade ne say na akoye asoma sin so say na akoye what is a gospel musician bi ayade bi asebe eni nyame mu a aya fa ne say ya enye de but enye omu nyina nso na bi kra woni wo moda ye kan ma kan tro ha se obi o ha nenwuma wo to on de o to no all right ba na abrabo no there is nothing Christian about it but what me kan tense onya anyum ne to nti untimi nkan tense unhu no krada nti de oye no a unya ya nka wa anye no ukra no wa enhu no okay nti ubendai obese brebi ba Ghana for o legacy o lifetime no wa be nyina send up say Ghana for enjoy na send up say o mumfa in some years to come and yes some years kra me jamachi e de agyan kirema efrinde nti minim say what Mark Abraham singer like yes Mark yes Abraham aye kwesi ade ya ye bebe mu pa na awure mu yes ye launch e wo crofrom baby a gas ne hye no baby a gas station ne hye no e hwa ye anu ate se chechire mu yi e ka se Mark Abraham singer like I mean chire me Mark Abraham singer like say me person on say o kan say me sheda na mte ne yira me sheda ene go fabra me meza me can be etia obi a ministry but the reality on the ground is and it looks like me money be bree oni adaje a wotena Bible ho akan anu hu se nyame asem sese nti wotefene ba ko a me onyum ba ko amato me ho asem kro musicians be se wo ho efa de to wo monyum wo atoto wo monyum sa ni nyina aka ho ubusa no se ehe na wo Bible ma woni me wo Bible ba me nso nanka ma ankenka no Bible ma anka na minim kra so obi de atonyum da enti me ye originator me de to ye ana mo so mafa na moto bi na ana mo so nsua de Bible you dey hear from Genesis to Revelation and some of bebre but I didn't know say the obi aka na no ana oka say me sre urade say urade moa me na on family so enya legacy say composers on bebe chire no they will compose better than I have done. Wow, I'm telling you me when you mean say me mpa ebo nyina no anya sa ebe kakra composers on be fam so aba no so one compose nyum yi a we on say Mark Opemsuo o won say Mark Abraham bia okay ube say oh yes standard
Our Ghana. Standard. Media mean standard. Nyame asem na standard. Nyame asem na standard. Wow. But the me penny say, ye nyina ye nsua de. Why is it that? Why is it that? You see about gospel, see ye me gospel no kra hwe na about gospel no. Aden. You see about gospel. Ye di nyame asem na eto nyum. Ye me nyame asem no mu nhwe. Ane ya to nyame nyum no. Na eno so eno ani hwe. The best in the never near recording. You don't do that. Wow. Who can say difference that yen time any time? That is the only difference. I'm telling you. Okay. Like I said, if we nyame asem no mu nwura mu yen kenkan. And so was some. No ma bonyo no. I was some kenkan. I was some kenkan. Bibia ha adwene. Bibia ha adwene some be kenkan. Omon kenkan. Na nyame asem o nyame me yetro to ho se ye be kenkan. Yensua nyame asem na ye de nyame asem abobra. Yensua nyame asem na ye de nyame asem abobra. Papa Kwasiada Ose Mark Abraham sing alike. Sing alike. Aha. E ka sing alike eno de obi obetuma tonyum de se wo na se chechire mu. Enye ne to akwa mpacha ye sing alike ne de yi talents a. Omo ye compositioner. Omo de Bibles begu ho no masua. Sua no aye ne composition. The composition be hwe ho a. Unim de enti an nkrofo ntie gospel bebre na no. Munim. Se me oko mi page sisi a oko YouTube oko mi page sisi handles ni say my channel Makebra Music. Okay. Makebra Music baby o de ko Makebra Music sisi na hwe nipa o mo tie nwum no in a day. Wow. No obi nka nkyere wo say ene de obonwum a ene de obonwum a obonwum say asam no wanka hwe o ye da wase aden ye da wase no bi ase bi da. Ye da na se wo de ho e de no ye nti a ye da na se o ti ase ni nyina akeka bom na obi etie o de tie nyum samba e wo bonyum wo tie mebusa wo tie nsam no o tie nti a wo so wetimi abon over and over again. Yes. And they say nsam na wo mu no they appeal to you. Yes. They appeal and nti na wo ka na sa na nya nkwa na wo ka eni pepe na e ka nti mpesa nkrofo we need to go back to time no ye tenase sua nyame asem me nyame asem don yen nti we composition our composition to ha obi ehunu se ampa me de nyame ase Makebram singer like e ma ne mema nyina na eba o e ma ne mema nyina. Okay. Aha ne eba obehunu se nyame ya adom akwasiada ebe ye no miensa e wo krofro. Okay. Baby a na gas no baby a gas station e hye no a wo de odru ho abon se we no boho bana no boho kese mentwa wano mo de kan yi nipa ndada na se mo particular group of people bi omo obi a ba ye de Ghana ha nyina obi obeba bia wo ba na se woni munyum no to no ano no ye ya ma enipa yen ya anye se audition ye betra ha we na ya ade na da bi okay ye Ghana for se wo ya ade no wo na ya wo ji hu de se ampa betima to dwom ana oba gina tro no so ato dwom abra wo na oba ye ana Ghana for age watum sa wo ya ade eno ano no nti nya yen judge se be kwa kotra me as originator me ye Makebram singer like no pacho me ntimi ma 1 point kura ma famuro 1 point 1 point me ntimi Ghana for na otonyum no de abeche nti omo no mvotu ma wo mo so ya ade a eno ano no ya ade wow ya wie omo so ya ade a eno ano no nti we obi ni first mo obi marry mo obi me kasa na me ya ade chen no na kosa na ana ye den na Ghana for ehunu so ya ade chen no wow de Ghana for ehunu so ya ade no ono ana di first we hu sin chi adwumtofo no hwan eba omo mbabe launching no abeta adwumadi na se ya launch kwakujesi erade wa se da ye bebre ana mebel ochre ana yaps nso ba yaps ai wow ana Minister Clinton akoda bi o sorry erade a ohudwuru pa ana baba aba konso Lord Yasa Lord ya on so ba ana soboyo sotoyo meba kofi asomdwe nka kofi jai kofi jan amoba so nim say papa the me grandpa nti me ya obia beba kwasi de ya e wo crow from kwasi de ya House of Jacob Chapel mo wode udru ba bia mpa cho ba bia na gas ne wo no a gas station ne hye udru ha
enye nsusu de kra wo ha na si ho no okay billboard kase na esi ho ntino ana se banner kase na esi ho ntino wo mre ho kra obi hia nsem bi se bia line bi wo ha wo betu job bit my friend na waje mu nkyeremu ye line bi wo sa Roger Miami line no dem ni tudwa ya na asembeba enfo wa line we my number bi na omo 2 lines but me as makebra me kase edamitrimu a enye nokre competition ntino me mpese obi abehu se ye think tanks okay omo ye nti me mpese ebe obi adwene se me metimi ama no opportunity bi ana metimi ayi bibi di ama no nti menye saa na ema no okay okay ai nti me bana bremla mpa 0558 14 29 57 the sense is 0558 14 29 57 measurement phrases here free studio ha na wafre why o free studio ha na wafre zia kakra be fa ai papa ba memusa we minimisa afi we se mu Ghana yebeto aba akoye se tefra hwe ase no wambutu a na gese oda ya sana akoye yebehia wo futuo musi ya munim de no muna mukasa Ghana fo yetie ofutuo a be ma Ghana fo nyina empanyini ene mofre nyina awa hwe ye mu a wo so bia nye papa shira ye na awie emida se mesre pa ma desre de kese me kra ya me hunu de nti abato binum ko ho ntokwa but ase ewiase nyina all over eduru abato so na attention do so dodo na ye ko kire ya adwene de me ma adwene wo mitim na wo fa fa ba bi enso ka enti de obebe bia mpa chew fa ne se de onyame pese oba no aba no fa ojo ne ahobrase ye wafa mu de bi Opemsuo na wo ye de awurade se ya onyame be hyira wo during that person's reign bonso be kasa onyame wo ye no adoye doso nti obi anya abotre na obi ankontokwa obi obekontokwa no sabi mimi bu na tete kwa number 1 atete kwa number 1 pa okokontokwa ya de ehu iya papa yebeda se na me last question obi dia ba yesme musao minim se Ghana ase anyomtefo no mdo so ye pa new crop of musicians excuse me to say anya gospel ubenya ba kwa because so mesi de o ye adwuma pa enye gospel anya gospel no mede ne enyo no mintie na mede ne mehu se we ana we oh say dey bi edimbu ha dey bi atwa osum dabi me won't say kula music da me say for a very long time me share television for a very long time me tie news for a very long time hey adan I don't know because I'm say me nyuma no dawson nti me wie ni aka news awie me wie ni ayi TV awie sade me hu si tutu won't adwum nso bi ada no won't adwum bia wo de bra me kan hu sesi a wa wodwum na otie da bi hwe yes me wadaje mtie me dwum and me tie me dwum anka wo sa bo nwum na me bo me trinko wo sa me bo me trinko na me to bi sa me busa me te ye me ye so sa aboso me nso kra aba ai on me onyankopon amma ye so occupied aniema me ye no se me ka se me san de sa aniema we nu nyina be kan me ni be ba mo se na adwuma pote what me ye no me nye into ni hobby time I be or the jo mo de dwodwo kakra unim time I was me de dwome ho we de me be wa bi sa me dam pem no madai ya because my bre me pese bre ni free me mu anya sa enyi my brother oh say bia kwasi da bi papa pon aso de adia say bia list so hono say de aka se na match de demo ne Felix Bear mo yo yonkofo e bia mo nwum tete wo de ne bia be kai ba ko bi so ne bia wo de twa na ase kakra tie amache no time na no me na me nyanya esofo time me nyanya esofo de me sure say ne bia ode na me obre eye niema bebre ho adwompa na opesa time no ho adwom say na ye ode amache ne Felix Bear mo ne reso mo me I have to tell you me kanokra omo nyina anim amache nim Felix nim George Dako nim o George nyame fa ne crazy
obi anim say I don't have time to listen to their music. Hey, mother, oh, say bia wo tie bi na bia keys bi how dey sua de. Yeah, maybe you don't know. Ebi a wo nim. Stationer and I say studio sound studio I operate in Ghana. Hits over hits at was 11 years continuous. Mimi studio. But nobody him say nobody knew that I was behind it. Nobody knew. Means you but when you hits how Mimi money be a your first studio you say Spirit Digital. Wow. E wana na dambasiwo. Opemsuo hu na dada. Mix, okay. Dada no munyina. Eho ana amofa. Basi nko ade ye maji edi. You see, na odi ebisa me mani nyina. Bisomo I was behind adwuma no ana ekoso ni nyina. Ena misua wa abrochiro mpacho. Okay. Ya membeze meka ho asem. Ena misua me kotra abrochiro kakra. Mi screw ameko ena mkoye. Okay. Sound de. Mbacho minim sound ankasa. Wow. Enyum inshireni, do you know it's 24 years now? Wow. 24 years. Ana e bossa no. Mi be hwe you been is 26 years na na bonus ano. Timeless. Would now with sound no. Yes. Me tie sound no kra na e me de. So, mbacho inti niema bebre ho me nhye de ni adaje te se de nkrofo wa adaje no se sa na nyame bo nipa bebre ho nipa bebre unya adaje enye de nkrofo ye se we si me kwaje mani e wa ha me swimming pool me to mu a me te se bo me kwa ase me nim swimu because nkrofo ko swimu no e ko swimu na ma anko swimu bi ball nso ahwe bi untie nwum na me ankasa me nwum kra me ntie de pa na ju wadaje wo bre pa wo hwe a me wadaje me feel say de agema daje ya adesua ai agema daje pa I don't know I'm so occupied by me be Bible musa me ya na say de mo friend musical notes na say music books no me ade no so me hwe mu a agema daje pa nti me nsua de enwie no na ebre ni bi nka ya ye de afi ne ye de kuti amache nwum ne amache kra frame ya e chese ya se bra ono kra onim se mini adaja kuti nwum enti ne na mafu ma baba enti obi a din kra ne utrim kidi mo kwa mi uji mo wa hwe obi a din utrim mo na ye de mbacho kidi ne kwa mi uji wa mo ne sesi ayi nsimitri mu da uja me same mo awa mo ne sesi ayi nsimitri mu da dabi sa akodi mu nyina nti wo din me say wa bo sa akodi din wa bo kidi din wa bo kwa mi uji din ma bo bi ne kire say din no mate bamba cha uja me same mo bank nsimitri won ka obi anjo ba ko se bi adwumu die asomese na boy champion me papa ewiase adwuma me ye no mpa cha opi me de Kristo Yesu din sra opi obi onim me bi anim me do you know that I'm a TV presenter? You don't know. You don't even know. Wow. Me kanya Opemsuo. Me kanya mse mo TV so. But enwuma na ye pi. Aha ye kwa. What time you occupied? Aha ye kwa ho me be lochre na kan ye. Aha ye kwa ho. Ma me ke cancel ni nyina. Papa onkomo na de. Ye benya na da for Frank a sheda hie mu pa na ye sua de na ko 2 year fo. Afutu ho na me pe no. Ona me pe no sa adwumu yi. Chacha. Dia for mani so ati no. Me from my brother born to judge. Men shanwum ya. Somewhere wo sere. Somewhere dey be meka. Somewhere to camera kuma se ai. Me am seen ye dem ko share nsa. No to chacha papa. That's right. Wo share nso se wo kire me. E na mpa sometimes na so bra kire akra wo. E mo kire me. On te say me school fees ba akokọ ye. Yes me nko fie nko gi bi mra bo akokọ she ba bi 1 week me anko bi nchen. Mekoda madam fu bi nchen wo bo ase na fie na mekoda mu no obi dey afa manu so enti me from abra born to church me say chacha so na mekoto ye na ye de ma be yo bo ase ti me da hams no me from madam fu no ye Steven me ko school mu se teacher ni be so me say de ma ko fi on fa me nko o se adan amoche be se no num ne fa me se me ko man card krudian anchen se bia nwun enti na me se me ko nti anwum na bo mi ja
mesan so ko school mu na mko chire mu church ni bi mentwa ntro senate school fees no me senior wi odum koto chacha ye de me eno ano no ohwe me din no se enko fie no de me bayi no ho no so be chire pepepe eno ru adem no disika wo from a chire ni se yekọ ne kotua minim se me kura di a me di ye enu nti na bia nyankopon eka enu ni chire na koma ene me nya me fa bia nke yi medi because school mo yes ade ne be yi wodi can never destitute ni sa nwum we ye na je me chacha can never destitute timiti nwum we bia na ring bells in my ears e wo bo ase wow obi am ti bo Oseikrom estate chacha nti wo bo ase minim ho ba bia buseni ya fa mani so nti no me fa na yeta ehia ana not brew okay amanziba yeah and see a madam for Anna oba ye gospel fraternity they should be sincere no mun nyina yem namfo okay omunyina ba secular for ndie we num na yem namfo na me na na mpedu nye bad but ye nsheda untimi nka se na yem yonko pa no nyine che me kakra but just say share din komo oye recording no studio timi ka se sapon ko fa obesi no mreme na me mo ko fa guitar na mreme na me fa mo and me knew how bia okay papa pe wasema oka ma me nyina so na me musa we ene me de tumu de ehu a be ka se bia ene ubo nya me nyom a ye be ka ne se nya na damfo no bia de ne ye ka ne so bo wi ase nyom wonso bo nya me nyom ntie bia yonkofa no mu mi no mu ntimi na ntimbo nanso bo bodin wabose bia ma chi dede Rexoma Mone Felix Bell no more makano minim se no munni the gospel side say na musi reality ana say munyina be fa ne se bia ye nyina nipa e adwuma ana say adwuma ye nyina ebo emfa hu se bia we bo secular ana say we gospel music ayanko fa net say oh Miss Rao ya na nkrofa asem o kan se meni o mo ntonyum mum many omuntunyum but omo ya yonkofo ebeto se na nyina but ohana obeba menche ametimi aka akere nsa odi empeso obeba menche I menyini se sa na Kristo cry Yesu Kristo cry nyesa mesro untimi empam wo bi because on count dia wo ye no wonye bi ye nyina ye tonyum besides say ye nyina ye tonyum mpacho ye nyina ye Ghana fo ikohia amache nese yebedi nkoma ye de ye nkomo de yebeka mene no nko baabia but ye ayonkofo ye nyina ye tonyum ti ye hia those days ye hia amza Ghana films ane ye ta hia ne music amakoma bi Opemsuo na ye nsheda nka se me at enemy also kese pa but onye nipa ba menja me ntu obi antwene okay nice me yes ade ni bi onye yimu there mpacha me de Kristo Yesu din srew so Yesu to ye twene asanka ye nso ya me ye Kristofo ye mu bi anke ntiase wan to ya antwene enti me nyi se sa na gospel kire sa the fact say me ma cross na me on the other side na nkyere se nye minuano adan ye ba ye kwa ye se ye ne mo nyina na hia di ye nkomo na bibia nso ye ne kobi no mo so kobi mwa what is ye se ye Kristofo ayi ye wiasefo ayi da what be da Debi ye nya ne sa but nye sa na te nye sa na urade we di papa ma me nyina so na me musa we atwo num ye taika me di obusa me asabe me nya sofo me nim ba bia wo se ma o Kristo ni entina fedu 40 na bia eno ase kire sei eno anu no eye Psalm 1 verse 1 o se nante nkoho enkogina ho enkotena ho nante nkoho enkogina ho enkotena ho eye no anu no enti me ka kire so omo ye menamfofo but me ni omo nya adwuma kromum minim de organize omo adwuma no a sabre no omo gina ho omo ye no ana minim ne botaye enti a o de organize enti me de obehumi a me wo ba bia Kristofo ahia okay no mo ya de but enkyerese nipa no a ogina ho a oye no enye me yonko jese me hu se wo suban bia wonye wadwene se obejai ende okram na enye suban a eni wonyame asem enam eno sa de mintimi mfa me ho mo ma ne nyi okay me da se okasa no nso okase ebi obi de se ampedomo
otimika se bia mark onkofa okonka yi na bia o meboa me na woni bia adwuma sa eba na bia instrument bo oboa wo mo bia high life for no Nana crowd me Tony Nyumbi man. Because ye Mandela. Nelson Mandela, South Africa. Nelson Mandela. Okay. He in free prison for France. So Bekaya. Nana Tonyumbi, Nana Kwame Ampedo Tonyumbi. Mandela, that's Mandela is free at last. Mandela, unsena voices be welcome home. Welcome home. Okay. Me voice, na yes. Wow. Me man dey na me na me yes. Wow. What the ana me can train for say. On say nyum no to ye no. Listen to the content. Yes. I want to come here say before say be obedi adwuma sa beto anim no. Wo hwe anyum ne content an say anyum ne bota ya ansa na obeka say be obeye. Me ko studio no no mo ye anyum no. Me tie anyum ne si me tin nsem o kan nyina. O so kire say Mandela say yi we frefie ase a ye mo akwaba mbacho eno asembone ewumkra ye meni Yesu kra na gina anka Yesu baje su bi because na yes ye Mandela na wow na ye sa enti sana ya na ti o enti so wan hwe yi sabi o sabi mpreduasa onyankopon ma ye nyansa e de to ye trim as much as me ne wonye enema emfra no enkyere se wo ya ade pa ma me ni akire menim adepa no a oye bia mbeye bie no eno na bia nyame nam so kra ebetwe aba awurade na ase me na wose mbo me homoden se wo ya ade bone a ma me nka me homa okay but wo ya adepa enye bone se me ka me ho aba ho wow nice one papa ye dase pa yen hwe we sei onyumutuo mu no dodo na akoye afutuo anyum bi de se me ebusem aye very deep I can't say bebre one a wo tro onyum but me anam twere adom ne ehumobro nti me anam twere anyum bebre ba obo nyina wa adom ne ehumobro nti ma twere bi kra ma afoforo me ende me nka ha ye kwa ho oh say nyane bonus so bia ni pass mess wa tro onyum ma ne da o ne da e dey asem meba anyum nyina emfa asem bia ma anyum bia me ntwere me ntimi nka so ma twere ana me twere nso a obi anim sem na mtwere de me twere ma ne to ye no nim sem na mtwere ma e bi ono nim nanso ye mu bi na ye bone bia yinim is a content we dey enye hwe mo ehun enye hwe mo va ne se ono ana twere na ade no to na ade aha mo fa ne sa okay because nye omo nyina so mo ye comfortable se obi twere ma no a se wonye writer obi o ha of say o claim writing composition and everything on claim so at least obi buawa na so twere nyoma wa acknowledgement ewo ho e bia pa wona chi no betima twere go ho ni pass mercy ona boa me wetima acknowledge ni kakra e bia hwe na pa wona chi ho because me hunu bebre apa wa chi a ewo ho ba me de me nka ho me de me mfanto ma no nka ne sa because anyum no me ye ma adwene se me compose ama ana ma compose ama ni fa ye papa bonkum hu we ni nyame so mpa bible kan wow yemra wujumu bi mu e de ba de na inspire wo so be tro nyum a wo si wa na tro nyum anyum bu ha da yasum na e ba na se wotena se wo de tutu nipa bra wo bo ho na wo twro eye onyame honhom kronkron Christopher P enim said de honhom kronkron eni wo mkasa said de honhom kronkron si ni wo relate enti omo hunu de omo beka afa ho mba che eye onyame honhom kronkron ana boa me emma mitimi twere nwum no sede opese metwero no na meto no sede opese meto no sanity wow onyame nkronkron pa ho amba che ono a me nyesho se me yes smart sa me nyesho enya Ghana hangwana Ghana fo tutu kwan kwa ma no na papa we deep papa am se me deep bia nkronkron e deep o ka se nkronkron na boa wa e bia ekwan bi so no wo da no be so ndaye anase bia minim uye sofu ebia ewia bi odwodwo ho na ebia wo yina didi kiraw sei ye mu bu ha yini se ani no ebia nyame do obia de nyina nyame ma ebia kwa afa so mu nyame e different from me de bia obe nyame e be different from me de enti nyame bo no ofa kwan be so tem kakra kire ye mba che otie me metie o ekwan bia wonim se nyame fa so kasa kire wo bia obe fa so akasa kire menum bebrebe am there are many ways that God spoke to me. Many ways.
And na me kano baby say there was one song na me con crying. Me driving me and na me driving. Na me kwa na eto masum. Ma ure mfida zazia utiswe woniura. Wonyame bo nipa no aboni wiase yo bidia. Me drive ana me hwe onyankopon so hwe vegetation no. Wow. Hwe ne ma hwe left show right. Ni nyina what we nyina ya me nsa no adwuma. Wow. From nowhere na nwum na ba. Me to isa me ba ya na e studio. Ana what I say? Ana ebi so ha me da ho te se de nkrofo se yeso dai me da ho bonsa anadwo no dai na so bi kra chorus no ba me sorry na ma chro me tra na ma record ade e chem ma boy studio sa enti eno de eye kwan bebre so mbacha hunu e kwan enya me fa so kasa kirewa obehunu time bi a wone wo kasa. Wow. Ne nyina ne se ne obehu kwan ya nyankopon fa so a wo kasa kirewo. That's right. Wo kasa obeti. Oh, it was a kasa woti. Oh, what can want to on? Ebu hamete, ibu ozo aso den. Aden na ya so den. To da odum se ni bu e ka kire hade enko hade emfa. Na bi ka kire me bibi ye me se. Ebi asa bibi no hu ade koro, ebi na nyame ne. Nanso wanti ne ye. Me kan se se sie wo mu de. Obi ampo anyante ase ye dan nyame. Said ya techrema dani abodwe me techrema wo ho isanya mabodwe yanka ate ato enti nyame de ye nkwati ne nyehwe kuma se bro no be friend de nyame anambo ya dan nyame enti ya dan nyame de adenti na waye wadwene se wo sisi waso ama nyame no a wodan no na ade na wo yesa wo bede na obehunu de wo so ye ne de ense so ye onzo nyame ekura ye mu a de afa adwuma we mu abedu onzo nyame adom ne homobro mpacha me nka sam ye better chen obi a onzo wonte me ho scandal bia it is because we nyame ka mete na metie nso a me ye okay anya sa na untie nyame a wo ye den ewiase kura wo ye den no eni ati nyina ne firi nyame nye ni nyina ne firi nyame na wo ye ready so person otie nyame ne na nyame mo ama wonte ne eno nkwa ne hia mimi hia ne bia aka nyame ne ho ye woni bebre ne wo wiase obonsam kra timi kasa me mfa obonsam ne nya hwe na ebe de ne ehu se we nyame ne we obonsam ne papa se sum nyame ye brother sum nyame ye wo sum nyame ye a eye obvious wo nyame kana so achade pa ne achade ye penyi na afiri osoro agya ho na eba the negative be every one bonsam nti wote negative ahunu say mbacho no ano no na the woman say so when you nyame ne nama you will always hear the positive but not the negative because upon someone on share that ni rapport bia woni wo ba be but what ma say nti to boss say office wo tinyame ne wo ba tinyame ne wo ye kristo ni na wo tinyame ne mbacho ene esa akobak o ene esa akobak na wa nkasa no chese o chirese wo ho wow nyame ni wa brabo mkra wa bebo ade nice papa wo so shas ye na adwumtofo na bebre wo ho nanso wo de ne bu ho nyame na kasa kirewo anase ne ma wo ho na nyankopon afaso akasa kirewo say we yankika mum na yemfa ntonyom sa bre no omo no moto dwom e wo mo personal wo shas ye no na wo de odwum to no to de omo de no ho a na te sen difference no me say me ye me obi yenye bi da me nye bi da I've never compared myself to anybody here on earth me nye bi da into anya wo de se bi asomasi we no abo mi say den abatu bi mu a na omo de na Ghana fo e boje omo so pa asomasi ni line a wato yi me fa so bi e bebo me wa hwe ne sa wutie me nwuma line be ne nam so wutie me nwuma mo say a different thing yes obi e hu ne say a different thing mbacho na eno sa na de na kyerese nyame na kye wa kyede no ebede na wo be hunu se nyame na kye wa kyede no hwe wo nyame o hoyi chale metiasese ene wote he me biological son na temachi wow yemienu yense mene me ba ne yense o interestingly mene me ba ne yense o enso me biological pa no me gidi se manfa bebia o ma me nso anfa bebia de wo no but a man bi ne me se can you believe that wow a man bi ne me se and we say o mo samia ma ohunu yanze papa ni
papa nie we was our mommy be man mum ko say wo eso maame enti mpacho nyankopon de oye no yen hyeda nka nkyere nyankopon say nyame me pesa ade no kuni fama me ofri nenim da achi asem onyame fri ne enim da achi asem enti mpacho enkyere ne de wonye enkyere nyame de wonye oyo nyame wow mbacho temase metu ase papa enkyere nyame de wonye na emum me ne wanka meka so nyame de ye wapede no ma me nhunu I just have to align wow onyame de ye wasede no